vika na COVID na nota baki sio ikutangane sio kumarama. Nimbolo vina katalen na siama tiko mai ke na dua talen na nito iwasiningon ni vitala nongo kani marau na da mai virungo din domo talitiko na vata ni virungo din domo gona da vata ni vital no na radio bulan do vata keto vakam bula tiko ani vikam ninga na siama tiko mai vena bono ni siama tiko mekina mai na matintu da vanga na seburu da vanga ni siama tiko mekina keto vakam bula tiko ani vikam ni vakata na kina vikam ni mai nonda na vendel ni aviso vaka nui ni maroi vina katiko ng bula yo yang ana ustu tiko ni nito vital no en mada sawoti madango na kena sangai tiko nga me vivaka me kito vivaka ngeti tiko yani vivaka rara mata tiko nga en buku ni idula sen iduli tatarovi na vaccine waka vina katiko kena tambana levongo na tambana nimbula California mai vito konitiko kena vito konitiko na vital nongo na songo irua o ya na vaccinate all 58 kavakate na kina na center at Sierra Health Foundation na monito kanigo uno buninda kua mai weekend ba kitiko yani ke rupeni mata kimbao katana kina ve mirimbon drama yo kani marau na kabini kua ni mai tiko talanga bat ki kenda to o wuniwai e kambon drama nage sili bertona ngono bertona ge vakambula tugani ya vakalak sara o buniwa e kai liuli tiko ni tambana ni vakandi kevi ni tobi mate na vandimbula lebo isuva ya ngono go sa to ni vakasala tiko ni tambana ni vakandi kevi ni tobi mate na Pacifica venga ravitiko kina na SPC ya na bakamadala lek saru mai tura rame balito nuai yo sanage suli tiko na ngona andro bolo binaka miri bat kirupeni bolo binaka talanga bunuai malam bulauna Iya bolo binaka una bolo binaka kito vital notak tungango dona kana lebu ni oso bunuai endo sana kilabi na tinga ni tabi ni bunuai oso tali tinga rupeni na kena sangai tinga me buno tak tinga yani ose tinga ni na itukutuku ni kena sangai tinga me kito be bako geti tiko yani na buku ni bakanga taki ni dula sena no tali rara mentanga metala ko dali dula ono go sana ge sureti bunuai kina ukilani oso tiko do talembekan na bosses en do bekan na involvement na level ayo kito sana sile matanga ngono be bunuai ni berna kito ge vital mo yo binaka balebu pambulo chikungaya ni na yakabini kuwa ndo tona kabi ososo wikito i viti kilani lele kema na takuna tampani bula ndo nakana ni matsa ososo sartok nango sa ndo nango ndrendre santa mai sitap tok ngono to banua na lebu ni tobi mate sa mai lorai kat kuwa sa utmen kona kadibaki sampai di ruangan rawata atau na kisibo ni COVID era sampai lorai kina waka di loloma toka na kami kuwa ni tasare sa tikibu mai na mati mai bale ndaw no de baro tu na ito okay ni ndaw to bi mate nda kay ndaw den retu bi kanta no talibul pula ya sin kabo be kama na bunuai nda sando kila ito kina kanta video kanta nito anda na India pakino irna be mata tamata tale so kanta ndo kanta ndo sota bakali toka na mosi vale ni bera ni tanggai sangai kenda ni baling bulu sa libu na ngawon da to kan kyo sando du serangan buai ni tuntu ni mesela ko to tolo to mai so mer randir mai pula sarkat mai sa na baro ni pula ko sampai di sar to kan to mai santo den den na metrabe ya na ka bukua bakato kinanan noan to na kuranga angkai kau ngamai batuan sama bulu ka katulu pa atau mai bolimbula valelenga sama ilenga pato tolo sarana no lukso buna turang bo rato sa ndo kana lubiana sa mati boli o ci sala ya do ko ni baka chuna mai na tatara ni mati takana mati kono covid kala titik mai na tatara tak ya na kame da kilabi na saro kya na pas ga mati ni ngono me ro kila kina na ngon dapat ke na matingo
Enda senga seranga ni kila nanga one na raw nila ito tolo kinano na pamatian na so tinya ngon tanta mati seranga. Ya lutu tolo sarna ibar bulan. Paya ako kita sa warang otok na case na noa. Kasana saya ve ako ay baka pinakatokan nga na no nambula. Ngai lutu sombong air to sampai tek basar. Kaya to ngani beling bula sa very low oxygen level. Alay sa ngay me resuscitate sa Nikuha na ito na maraming pagtul sa mabuka ba. Kaya tok nga may bale, sa ating matibuli may bale. Dito na numachokyan din tato yung matitaka chukak nga Kaya patangan ko sa bingo-bingo leka nga may sama kaya kasar sangki ko yun po kaya siya kan mo ay ako yung pagkakakuha na kumano. Kaya nga niya sa laylenda sabar ta kachunga na anak na totolo ni nonda baligay kanda na matimbo. Kanda baka elebo na numa chikunung ko matitaka nga. Tina chikumbe akabera so koko mina chikoir na so tina ngonra. Yana kanda na kena po na kilab na sar chikungo na matay ni ngona. Menga do bigi kanda may kina na tamata na matingbo and andre minda kila odi na rawata odi na siya. Kaya kwa sala ko chitukina na ibogaro kibekenda to dokumentação nga menda zula na zula ya mele babaro ta kumena so tiene ngom inga ngone adani kinan to mate sakila ro to kumena ngom na dab meta ka bana virus e ko chikoin ko le ko ni senga chikoni baro pinakana konta sando ya to ngai na virus lai rabi bala to kira so tiene ngonda meta ko ngana ngom sampul mai kina so tiene ngonda sabal ngai cancer nga kinan na mate Kaya na kahit kung chicken men tapos baraw tayo pa na ko kaya na matamati kasi buru mo sa ka tukin na vaccine sa lele nga men na vaccine embio ya ni bese buru na non sa sanga wir mersadi yanda may bakal makatik chicken na to ke biti ya doan na ibakaraw ni bingkarabi o pa wala nga na raw ni na bakaraw tikikan da men da baluta na matiko Madana numa chiko na wani mate na tapsochi sa barota kana balimbula ndende sarchu na ken lora na no ni mate da mata pero no biro chiko na kapti covid nanti sala kya to kana stage ni mate ya ni santa lai ya to na serious stage iyo sa to nga bolak sa to nga bekya to mate anta kalau mate kya kam kana kulara tan mai sengan ni Sianga ni wili kana COVID na nonda baki siya iko tangane siya iko marama ni sato bikanda sa nga sana erna kalonga ta ko era to virbalalay mama tanga ya bikanda nga tanga garon chipo ni sa chukila odi ya narad baling kana matimbo sa to daray da chumaye to bun daray da chumaye mo na mati sa datarat ko pa sa diploma sara ya okay lang ni na ito kay Vitsi amin na kumamandang go Vitsi sa akin po men sa bakilamay na kanan rete nakanggo da ba sala pechan kini ni tanay to nang ko nangonong ko na lebu ni tamate to bi COVID na lebu ni asus ni paling bulat to bari sana to nang sa kama India sana like cute web manito bi material sa to matalela ona lay tu na lay niya mawara ka tu mo kay karat nanda bunua esenga ni binaksartu na no de tu kay labo mendarawat kina na totoli bin karabi na lebu ni sini na lay kilo bikian ta kila o de nakata na lay turu ICU o de esenga en na lay tu na kiuya anda sare tu na kiu da ko may India wa chingar samati at may Amerika wa chingar samati saya sama tingon sala ya anak kami dan adu masar cikun ni to na singa na ya betan ko tende cikun na tambani bulam na ngo sa atin kung sakila bakila sa pangamay na timbi nita bisa laku cikwa sa dua anak kana lelebu ni pwede silesier satu merala ko cikwa ni nabi asani koro merala kilaurai uira mate kasangay mera makasalataki puera ni rakau sara rakau iya santo na kana bin to bimatsalora Wow.
gai bari riba ni rachiko songo anda tu na banwe di bal kachikina na chiko oiran informal settlement kwa mandanda reto kaya mengawia di bal kachina bale sa bala kanile to na traval da kwa sa positive asa ando na banwa ba atung pulai yang kemainggol, yang kemeresi, yang kila neto sana pikir tambah pula mertore tapi kenapa nu bayar lebih boleh kaci na bale lebu na sosogo ni bata lebu na kaya pakai mera wase mera sebi banga takabata na paipo na kabaya na buno era rauni plesha todo tukina dewa chukina mati au bawili kutoka na non to bandindi ke orto na Ministry of Health may Sydney paleta na non samba dito sa talong na cases may Sydney na Indian strain bata ko vici na karto sang kereta ra orto non to bandindi korto may Sydney ni sober ko leito bir na matia era visi bi wala nga bata ke ko to ba ko na primary case siya na bitang no asena da ko na visi bi lele nga ya la ko na andiaw na mati sabar takatu ya Andre ina kena tutolo nindo ndia ni mate ni na Indian strain buat orang cuma berupin Indian strain buat bandung bulsar menda bulsar ni Indian anu mai bakaj mai ko na strain buat itu to mai Amerika na itu punya paksa oti ko ngo na le ko ni no na bibuka ke tutolo sar no na kambichi kanda iya sa ando talena strain bongo sa Delta Plus balam to mo may India kaya sa kay banto bulsar kaya gayada may beach na ba kung na para ni nonda na numa chikuni na mate ko na ko beach da ba ka uliam chumbeka kabalolo manin sana red manikin na lewu ni lenga sanado lenga sanado beach na ongo ke mamisa sana ba ko search kuwa ni ave que veira na tumai veia ni anu veira na tumai buno ande rekina na la covid era garabi na matebo batin kila ni na le bitovi sana bo rabalo sana dren na non na la kisangai na ko manangamai isuba na bono mera mengarabi kina babinaka ya san bini kumadanga na tobi mati sa twen boy su pasal tak cuma kina ke bakan ni naman ni na Facebook page ba naman ni lagi edo game ni na tumayan yan ni na search ba na ka na link bingkaram ni tambani pulo sa ating malumay sa kilamay wata okay Right. sa kilamay wata and karo research ko ni na bingkaram ta na mutunang ona binakasana biya chuni na raw ni na ro orto na team ni Zealandia kon Australia ko tal no kuah ya ena pakai lalangan karo ni baka ya karo ni baka na menta saba muria na nakai na ibas panbula oba ni bale non to vai ta chiko na kurang tale na bong na pulau reto tu kuna chuki na ken na pakai bola tambo bola lo tendo don menta baka muria na kai tukin may beken da beira beira na buku na kalo mera kila na kame na kabeken da kilaya na ibasala benga mendan na basala pe kito kanikin na nomni lingoma ina nomni senga ni lingoma sangkay nomni and every decision that we make there is always a consequence cuma ibat kena kana ko tamay na kawi ko sana mo Motakaba. Iya. Akhirnya mungkin weekend barong cuma metana no mabinasar chiko. Ako ni una galing bil teki ko ni sando na lenga sale adu do bales ya adu wiko. Nang na don galing sa kina batikina ko de. Iya. Una pamata taktal ngayan na ngunong bomba leta na kiana lele chumi weni mati ko na vaccine ya se bubura. Pagka pera tal chuna na kiana tos may bichi ke nanama kichiko na Ministry of Health ni na aga main balade ka prioritas tek to buat ti paleting sa search na kina na mate ni na aga maya sa kiripin na kena na ito okay bambimbi lebchun do bambimbe da sangay kanda men sa tango makira ni beren taleani na next slot ni na ikaw ni mate ka ni vaccine ka domingo
Gaya maya satu sepupu cikon itu mati. Uir para lek cikon uir serang harus yang cikon ngani rasi gula. Buni wai taruh. Na Bale marama bunu endo kutaro. Iya. nangono na Bunu endo kutaro. Kembali bale. Isa waya Iya rupiah tos alang teman taruh rupiah. kembali bale marabunu ay niraporo ko na kanda na may mariko pa talaga ni bit. Kaya sa waya na tos totol lima tinggo. Ni sa wakilaman na tamban ni bulan ni sa bakame tanre na nondor tuburan pengaraban na kunitumbo ni wili-wili ni kisi baka ni kuwa mo sa kadiba ko may ronan raw tinikalima na kisi ni kuwa sa kene wali baka ko masa na tama sa ko talaga baka bebe sa lako nga sa kadiba ko may nabuno ni tulo may sandang wala entali tulo sa bebe o kala kene wali don to banga ko kaya baka siniwilelay ni wali bula sa bebe marabuno ay Sa kuasar nga ya. Kanda sa sangay kanda ni sisinga toka. Ni se kaninda sa bito sa aki. And ni nagay-gren ninda nagalesa nga na nonda lay tulan ninda sa ato COVID. Leta ya sa na andwa tayo na lay nyo ko na lay tulo chukumikina. Kasi ni nabantu malay tulo ko tayo ni kire resi chukuminakarawan lay nito mera lay tula sana bibe bakan ren takita lang abi ko na napikarabi. Ya naka menta na numabi nakasar chiko. Nakabot usare na pinatomay na tapanan ni bulan ni na yato. Tapasal tek chupi na menta kapunin na may tabotu na itutu kwenta sa chupi ng buwan. Iya, endo ang analanggan na kau baret to kanan nontay baraw ni bulan ito kiye. Tum kande drebe kanta na nonda isonggoni na nonda sota nakaba. Kaya karon ninda bakasanta kami da sampo walilitang na balilay. Ito nyo dyan na kwanta na guys soto chikubi na soto na mati. Ninda mula. Kada ni isora mati kosro sinya daw na nawochi ni COVID na pen kala mo chikubi. O kila na so sana Vietnam kanda sana pakakina. Yang tak kira ngamin nakangkaroon. Yang tak kaya na barong wala na ibukar Roma na tampan nimbula. Poso sinasosongo ni bata. Tara sa ngamin tabi yawa kito ka na bunuan talay kito kina batakin ng dua tali mula kapi ko tabaka mask dan takato ka na yung lunda na vivanuan talako. It's a small sacrifice no baka samta ka na kaya na lagi nung nalay to bi COVID. Oy raman tangara lay pula main irsale do virtu na serious COVID meram pula main hono bor sa pakilato nga na kenden. Oy rato na bagsaw siguro may miracle level na report na may barang taleta na kaya na baka lenga tunga na yung racing ni raman pula sar iyo kana kami na kila na round to mati ang pula main to ng bulan ren tanong sa tabo to kaya san tawro to kung pala kami nang gay recover pa binaka iya kaya na ichinchin rasa ren sana lele kasar nagkaroon na kanta na wirer sa to mati to kay bale sa mulong to kana sotia ni ang onra berbaka nung day tumbar sangka sanay uira ni may punto kira na COVID sa napalolong sa ngay meron di dolar rawa mempo taruh to kamay niya mo ang tarang tanggang karon ginakaw ko sa bulong to ko na ko ten bir Kena kendongan nunggu taruh ni wai na itula wakani kai tonggori ni wakai lila itu akan na itula ya yani io ela waka dava tiko na keni lako na kena vivo te akitiko waka taki kitu iki mataira dula ili oira na tambangasi o tia sangi ko sambu maingo sa kitu kalungat sarnir sa bagitin kerua sara ni ramitu le waka dava tiko na lako ni kena vivo te akitiko na itula mai nonda. Iya, binaka may ibiti. Nakachiko na nunggu rede chiko sali ngam tanga may pira na frontliners pira na frontliners. Yo reporto nakawasa tong arami karat to kira na timati. Oire para tula sar ngai liu mera tangko mak mera nambo karat to kapag tende per to pira may na mati. Ni sawot siya sa kadib mawira nang kasi wira tutubi mati iyo satu kini may menon rata niya
Ya sa nanguntal nga santol rara. Kau chiko yani ke wasa tali mate ke bakam kimami kiuchi kongona ando na bono ni dula. Regayado nga no iran ang kasi batikira to te matur sa ako sa ngayon. Dotan nga non rekibo kira. Mersa dula mersa ira ako rasa nga mer kiya tek mande liwe. Kila ini ako kinamate ko era lenga kinabale bo ira. Maybe kaya sa ko nakatopa na tatako makini yang onda. Kaya na kaya na irakataka, ito ko menggo, o sini bambaw tanili po nita sa tula kaya sa ruwira na pula kaya ubos 68. Libera ko ara serere wabo ko chikunggo sa libo na non raray na na Facebook sa raray na wala ko may batira wabo kichiko. Yan kiri nga merbaya lang kang kata kitunay. And the kilatu na rin in the rare in the same kilatu na kay laba minakapan ay tula. Begitu sa baka lang kakatikta kino kito na binuhay na nito peja ng Bulok Palau. Di bono todo ko nga sa kuncho may kinabigyan ta tula. Kenapa natin binuhay? Kaya kaya na matubu valer tu tikumen na sino sa laman tu sabi tal nota kamertu sa dula. Ibi tikumbek na bono mertu na lako kina senabal ni wai mertu lakin mertu lidula. Iya, visi nga todo ko nga chiko may na notice na virtu na Ministry of Health. Sando ka di chiko may na bono da chukin na betula. Okui health center sin nagalang ko siya dola chiko ko siya nga ando na bono ando da chukin na betula o tumi hospital may tama buwa daktal chukin na betula. Iyo ir sinira nila ko ir nang kasir to to mate ta chunga na napagta kiten erto sana sa sana ni ko pambana ni bulo. Iya, nangunong ko nakausari da chiko. Sali mo na complain balete na non to bera. Non to sa pero nakabana ni pula. Na be kere may bertola panching. Ya sarto nga na libo ni bon mo matangar to sa ngaur to merto ya to. Na libo ni mate na libo ni kire ya to mai. Sande research nga ko. Itu pun bonton to na jena ni to na tabanya pula to chiko serau chuk ya na notare de chiko sa lu to so chuk mai na paran mata sa ta chuk sa andre chuk mai na bingkara ni sama te tuna. Right, that's right. Iba kanina ito matawali nga sarra wawali dosan na isa. Ano ba kilay na oza? Uno vivo. Sa lu to so mai na ile ni kwera round di rata kataka. Lutso may na levo ni kwa ni resala ki quarantine to manda so kwa sa chubera na pares sa gay tumbo da kani na levo ni to bimate may na community sa coach na drendreli No, pero rawo. takabali iya Rupeni? Una siya obito man nga na solitaro kang bitaw buno ay buno mengolikin na naleli buno ibiti. Na basing ato do sardo sulito may ko sa tubig kay memingo na notice ni matak. Matakalila kim sa ating hukamura ka to na buno may ralako kinaleli buno. Sa buli-buli sarang may rewar to may nasa suwara may nabuli ko sa ating buti may nabuli ko. Na wasa-wasa suba no sorry na corridor ko tipina na wili-wili lewo ni community transmission. Alang nga minutos kami sa kambura to. Sa lako to ni kana kambura ko bibu kailangan nakatukuno ko. Hindi na to ka nakatukuno ko maramunuway. Nabuno ka sa kambura to ko siningay porno na wale si sarabon TV ray na social media sa tamba ka dito gina. Nabuno ka de merangwalik kina na lelo buno ko ka tuga. Pertuwawa tiga mento na tim melo to kay sarana bundo ngole na sa singali buno buno. Kay imbito man na Facebook uri to bang rarawa sara. Bisa tu ya na buno malito lu kinang kay. Kaya tu na ulu bal sento basi ke tu ni. Sambo wa mo si ulu sara yo. Na kambura kini buno merangwalik kina lelo buno ibiti mata salah ko to ngabisi. Venak vale, buno na muningaw na. Total na kau ni via tatau naka ni merni tunggu mai dapat na tu vital no nekam ni ko. Sa ukla sana ko pek ngaya na bakandre nga bera na barom chumaya na menda sa sanga menda menda muria na ebak basal ta chumay bekianda kanda ngangaraw niya tu
Tanggaro ni kian tanggaro na nono tamata bubale. Kasi nga chukuni kilawa be na ron na may balik kay kwasar na matimbo. Nagkakun ba kaya daw na ngunyan sa lilipitin ko sa ito, ha? Iya, sapa ba nakabali? Nakabali po. Navalevu uniwai. Na radio bulan do bata da may bakarong tikuya kalunga tani may tumani kenda tikuya ni uniwai ekambon romo wakanunu na nando talango na ran da naga may tumani tali tigo kina ya kito na le tolu ya na tumani tali tinga ni na vital mongo ni mataka kila ni le besar na kairo na bi may do raka tigo ke no go to kaningo rupe ni matikin bawo mi ringon romo do na kan rupe bakarita kan bernito wakamoja na bong liko. Oye, ubia wasianga na kaya namatakani ko parang tipo na CNN. Namatakani ko ang balita na Delta variant. Wasa tipo talaga ko kay Amerika. Na kaya wasa ito ko may ni na kenro ndui. Ebi nakataka na COVID may na Delta variant go. Delta variant ko kaya ito na sanggulit ako na state ta ba terbulit mikirin ko ni dewa baka totoo na Delta variant ko esate ko so may na wadin bulay na state kaya baka madarating mingo ka wata kena duindui na COVID wata kena Delta variant ko na kena bito na COVID emberan may na bito ni Delta variant. Ya satu kuno tiku endo ni tuku weekend dan minta sangkanga raw ni bina kasaranga patana Delta variant go kay totolo na kena dewa na panda kangaya o biwasya patakena kira bimbinga we ramen nonda merayalo bina kasara sa pagmadala bina kasara maramong buhay kasayang Minta kawitak karena nonda toso ya ni minta lay na dulay ni COVID. Dili tatarang ko. Ya na vivo no eso kasato sa dagi pikina na wili sa totoo sa artigo na kena vito vin Delta variant. Wakandita kita litanga may veto mananga na kami wasi tinggo mire. Wakandita kita litanga ni levo vir na may tu vir tinggo. Era se Wirung gora vakam BMB ko na dula. Wira senga tinira be dula. State ko sa to sa vakti na wili yang balatan ni na state ako ra vakam BMB ko. Repeni don kami viwasya. Sana romo tio na mamadala ni maram kunu ay bikam ron maram masok ay kakato ka ni wandi tatinga sa ronan raw tinikalimutal na kisi mikwa. Au bekato nga ronan raw tinikalimutal na kisi. Yani kuwa nga. May na metabuting may na wala koloko na matakan ni kuwai. May wana kisya dua na nasi, may na natabuwa quarantine center, may lotokan. Runan raw tirikaron ni kisim go lami suba no sur. Ilomongo. Etikene kuneki na ni kuwa nga. Sena metab may na wala koloko matan ni kuwai. Runan raw tinikaro 212. Donan raw kan dona kisi mana buno ka sakilay timngai tinikawalo go sanggay buno bo rabasi kami kina tinikawalo bir go bebir na lomani runan raw tinikalimu go tinikawalo bir na ka tinikawalo bir go bukato kay tiko na new areas of interest na FMF sini madala bolito FMF sini madala go FMF mbek kay walu bay New World di Balilebo na buno na shopping center ya police medically suba watake na Lady of Nazareth may wilok ya bunobo empasi ka mekin na matengo na COVID-19 na buno rele kunekin totolo sartiko me baka saborita tio na maramo bunuay nangole sa lako tingo sana banga sana ranila ko rawot na bingarabi na ranintina na kay mga matalatati ko bunuay eka kim sana ranili ito na lel sa bakay kim sana ranili bakay dia talbakay kireno ka ya ke bakay sang nida ka tiko ke bakay sang nidula na lenu no batele barato bitingo er sang tu ini ki sang tu nidula
Well, bikin na kono tutuka itu mereka zula na leon di benua. Bikin do me Amerika untuk kalau ni gosa zula na ngoni. Cuma the whole family is protected. Dona kalau lebih sa tubuh ni county mai California mereka zula ke na belum matu balik gosa lang sa river na ngoni bagi tini karua. Kan malam bikin na lubebi tini sabak kortu kiri. Wana kakati ko munuway sarau na lay lotu ba mata bubali na lay songo kanto sa bukatungo na songo ba mata bubali sarau but the whole family is vaccinated. You bikin mamike se doni bolule musel otsimbo. Satu muka kecil sa sangai chuko hey. Sa anda ko ningay matalin na talay zula ya na bolu siya bulut tuye. Ko bikin ni saradulo menangasi sa alaw sa gobyerno de Tamongan. Totoo sa. Laksaran gobyerno Tamongan ni gero ngota tikngane kami ni kuwa ni dono bonoya gosa oira na kindergarten ko sara tubira younger than 12 kindergarten serangay muribulye na kin bikin tuya rasangay muribulya sa tubira tiko na covid sabak na delta variant no ni sali totoo na kene tubira ya sa sanga kita litu ngamen ya tubira sarani ni dula koya bi kenda na tibunggo California Santa Kalongata ni sa ranir tudula nangone tempat tin karua sartu koyani bertuli tula dombi taliti ko ngayani na nito ngono ni vital nongo na banua around ni ngole kina na telefoni na hotline mo ni grita ken website mo ni na sikobayani mo ni na rani kina na banua vo leka bikem ni moni na lakani ni lidu lakina ya na myturn.ca.gov na may tumani taliti ko na vital nongo ni mataka winaka bakalebo na siya matiko may nito tataw nga kaya bakay ni rongoda rawa na nito vital nongo moni nge bewa siya kaya ni wako tawago kaya ni mea vea ni nakoro en vivo no kaya nga en dekilani da tigo kinan ito kay mendan vital mataka na kango siya ni kaya Gue siang ningo na menda turo ka mamanda na makina kena sa tigungo. Di na ni kima mi samay $100 tal na bika biki mami evalang na bima tintuli lewiso. $1 na daka na bito si akin songo ya. Okay, da baka matubo wale ke dito me. Era na wea ka serto nga me biti. Koya mbiki na doni to ustu tiko ni vital no dina ni robito ko nitiko na kampanya ni California na vaccinate all 58 kena center at Sierra Health Foundation ya na bunia lui kito may biwa si takatikongo moni baka ungiti kino kim ni may banua saru tamanda na baka bembe nito baka mamasu mendo talira raw nilakani na buno nga ni rongote ni takin dula nilako go se rawa ni nilako niliyatu ni moni dula Wada nangono sa na vito vi bakalibo na mate ninge sanga mo nilaka nilido la sa oti kosa ni rongo tigana bosa ni bunuai itu kono ko ni kilaba kay na ertuara katalito kono tamban nimbula mig dotal na supply mela ko yani ni kilano na vising ni matak na dabi ronia eno oti kosa ni dula ko yani si tipo nangono go ker saranga baka bimbi ni tak kemiani keto sama idaba talito ken matebeo kaningo binaka baka levo na siya matiko mai binaka baka levo na do veto politiko mai ken radio bulan do bata baka binaka talito ken vaccinate all 58 baka telanga ken na center at Sierra Health Foundation binaka baka levo mai bi mirimbon drama talta bunuai ekambon drama Avocata kina veru peni mat kimbau una buninda kongo me da wana ngau nanda ngai veru ngau dinda mo talitiko kina ite vakadena to komanda